Nating Misa, para king kapasalamatan dari Cora Maglaki, Grace Sembrano, China and Yumul family, Josefina Ricafort, Alice and Eliza and family, Boy Sonza, Mary Jane A. Daang, Domingo Bungay, Cherito Tabaco, Bagsik and Lorenzo family, Vernon Victor Young Jr. and family, Eileen Nestor de Jesus and family, Norwin de Jesus and family, Noriel de Jesus and family, Greg Shafter and family, Arthur Gold and family, Venny de Carson and family, Noel and Atrin Logan and family, Patrick B. Pangan, Jacqueline Co. and Garcia family, Marges family, Noel Lumbang and family, Montejo and Malyari family, Jacqueline Co. and Garcia family, Elizalde, Hannah Clarice, Maria Chona Mendez, Mafi and Carmen Menzer, Carlos Philip Bonham. Para king personal dang intenciones dari Ed Lu Paras, Eduardo Granda and family, Joel and Rowena Coronel, Colleen and Aida Coronel, Emmanuel Varios and family, Chris and Leia Jacobe, Aldrin and Rezeline Granda, Deal April Joy and Johan Arcevido, Olive Mercado and family, Lala Pison and family, Arian Villanueva, Roger Vergara, Jen and Enrico Lucas, Jelvin, Jolan and Joren Villanueva, Anita David, Bulanadi family, Josefina Ricafort, Gemma Yao, Gima Yao, Alexander Yao, Bernadette Yaulin, Martina Eileen de Les Alas, Gerald Sibayan, Oscar Mananili and family, Richard and Chona Yumol and family, Rodolfo and Lilian Nanay Pineda, Rosel Pineda, Christian John C. Libu, Shara Lynn Pasio, Carmela and Erlida Vicente and family, Corazon Saldi and family, Maria Cyril Teres Evaristo and classmates, Josefina Dolosa, Antonio Ong, Catalina Ong, Priscilla Manalo, Flora Deirip. Para king malagwang kapaldanan dari Lenny Lindu, Wilfredo Muñoz, Johan Arcevido, Maria Andre Sigua, Erlinda Concepcion, Alan de Guzman, Edita Fabalate, Chris Jessica Marie Yumul, Elizabeth Flores, Virgilio Pangilinan, Angelina Vergara, Elvira Herbacio, Corazon Cruz, Leonardo Bulanadi, Macbeth Torno, Mary Ann Elmida, Josen Ian Po Liman, Adoracion M. Karingal, Leonardo T. Malig, Vernono Victor Young Jr., David C. Young, Eileen and Nostor de Jesus, Siegfried Danila, Maria Quinones, Noel Logan, Mardan Reynaldo Pagyo. Panalangin tala rin po ding kapatadtamong Mayaw na Bie, Gabriel Coronel, Francisco and Modesta Granda, Generoso and Corazon Paras, Johans Miguel Franco, Esther Tadeo, Enrique Capulong, Godofredo, Emma Jane Castro, Romeo Angeles, Clarita Rimorin, Jesus and Virginia Villanueva, Maringlino Randy Doren, Yonencio Natividad, Delia Alicante, Pablito, Patricia and Alma Cao, Edna Ocampo, Carlito Liwanag, Aurelio de Jesus, Avelina, Leonardo, Luisito, Larry, Emer Fanlilio, Luz Dungo, Alfredo, Mary Jane Lourdes, Realin, Antonio Resultay, Julio Antonio Jr., Vicky Manalili, Leonor Morales Hizon, Elvira Dizon, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr., Ramon Ricafort Sr., Furicapicacion Ricafort, Jose and Candelaria Jose, Adeline Ricafort, Monsignor Norberto Coronel, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez,
Ruel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Justa de las Alas, Isabel de las Alas, Sunny Pinca, Tito Saldi, Justin Yutok, Isidro Vicente, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Elena, Bebe, Dadad, Lolo and Lola, Florentino Tefino, Carlito Bausa, Tita Martina Fajardo, Lorin Jane Judian, Teresita Villanueva, Vernadita Villanueva, Jonas Fagio, Romel Iosa, Eric John Iosa, Cristel Pagio, at ding sablang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makayalala, Karela. Talakad tamo po, inke katapo mo magbisay, Reverendo Padre Marvin Sinlao. Kasantingdang tangalan, karing kabundukan, ting daratang mamalita, king kaligtasan, daratang niyang Ginoo, sa lubong katao, kasantingdang tangalan, ting daratang king lagyo ning Ginoo. Kasantingdang tangalan, karing kabundukan. Kilagyo ng ipapaponing anak, kaponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Jesucristo, hilagod ng Diyos at ing pamak, kaya gum ng banal na Espiritu, manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Kalguran kong kapatat, kingal dong iti, pagmasosyan tayo, ing kapesta ng San Martin de Tours. Meto nga obispo, ning kaya katang Santa Iglesia Katolika. Pahuli ning pamagkulang tamong lugod at susuyo king Diyos at karing kaparat ang tao, si Santala rin kikatang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ikaw mamahus karing taong magobra para kaking pamanisir at pamagbalik adubting dakal, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikaw milaligtas kaya kami king pamikasala at kamatayan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamantabi king obra ring pamuntok ning kaya kang iglesia, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa nakatamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo, para titasanang manatili king tapat apaman yuyo kaya, ang gaking idala nakatamo king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya kapamilataning biyenat kamatayan ing Juan a Martin de Tours, dinawo na keka ing pamanyamba at pamamuri. Ibayo mo karing pusumi ing upaya ning keka lugod, banketa ni imbiye o ing kamatayan enake akawani keka. Itihaduan miking kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambemo at ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat, San Juan. Tutukong matula, uling ikit koring mapilan, karing kekang anak, amibibye agpang king katutuan. Antimo inginutos na kekatamo ning iba. At ngeni kalugod-lugod da indu, atin ko nga duan keka.
Itamong sabla, mikakalugod tamo. Eya bayong kautusan, ing susulat ko keka. Nuneya naman, ing sadyang kautusan, ay ba't paking mula, atina kaya katamo. At iti yaing kabaldugan ning lugod, asasabyan ko. Mibiyabiyeta mo, agpang karing kautusan ning Diyos. Ing kautusan, amibiyaketa pang minuna, yapin niti. Mibiyabiyeta mo, agpang king lugod. Dakal no ring mapamirayit, adinatang, keti king yato. Ding taong ebisang mamasyag, king Yesu Kristo, mi katawan niyang tao. Ing taong antikareti, mapaglinlang ya, at kasalang neng Kristo. Inyamingat kayo, ban emaya lang kabaldugan, ing pipagalan niyo, nunekamtan yung lubos, ing kekong kalam. Ing ema natili king turunang Kristo, nune pandagdagana pa, ene panuknanganan ning Diyos. Panuknanganan ning ipa at ning anak, ing ninumang manatili, king turunang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Mapalad laretang maminto, king kautusan ning Ginoo. Mapalad laretang mamintu, king kautusan ning Ginoo. Mapalad laretang makimalinis sa pamibiyebye. Retang maminto, king kautusan ning Ginoo. Mapalad laretang tutupad, king kayang tuntunan. Detang maminto, king mabilog dang puso. Mapalad laretang mamintu, king kautusan ning Ginoo. Pagkapilitan da kang suywan, king mabilog kong puso. Emo paing tulutan, king kakulang labagan, ding kaya kang kautusan. King kakong puso, karin ko sinikap, ding kaya kang kautusan. Bangke ka, eko mikasala. Mapalad laretang mamintu, king kautusan ning Ginoo. Maging malam ka sa kakong alipan mo, bang eko mate. Bang makatupad ko karing amanong kekang binye. Mata ko kekalang ibuklat, bang kakulang akit, ding makapagmulala ng katutuan, ning kekang kautusan. Mapalad laretang mamintu, king kautusan ning Ginoo. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Ing amano mo antiyang sulu amanot be, king pamaglakad ko, at salayang saslag, king kakong taklad. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka ang timurin, pamamasaking maya pabalita, agbangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na karing kaya nga lagad. Nung nano ing milyari, ketang panahon ng Noe, makanyan mo naman ing malyari kim panahon ning anak ning tao. Kanitang panahon ng Noe, ding tao mamanganla at miminom. Kakasalla at miyayasawa, ang kakingaldo asina kayay Noe, king dahong. Dinatangya ing albog at may nga matelangan. Mangari mo naman ketang panahon ng Lot. Ding tao mamanganla at miminom, sasali at mamisali, tatanam at manalakad bale. Dapot
King Aldo ameko yay Lot, King Sodoma, minuranapi at asupri at mga dulok langan. Makanyan mo naman ing malyari, King Aldo, adatang ya ing anak ning tao. King Aldo itang atsu king bubungan, eya pamukuldas bankuanan na ing pibanjana kilob ni bale. Makanyan mo naman itang king marangle, eya sukat muli. Eyo kakalingwan itang milyari king asawa ng Lot. Ing ninumang magkapilit miligtas kimbiena, abating naiti. Dapot ing ninuman ing mibating kimbiena, aligtas ne. Sasabihan ko kaya kayo, kimbenging ita, ating adwang lalaki, king metong apagkeran, ing metong mayakwaya, ating metong mitagan niya. Ating adwang babaying miyayabe gigiling, ing metong mayakwaya, ating metong mitagan niya. Ating adwang lalaki, king marangle, ing metong mayakwaya, ating metong mitagan niya. Garang mengutang ding alagad, ginuno ka rin mapalyari iti, pekibat na, nung nuya ka rin ing bangke, karinla naman ding buitre. Maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Atlong bage na pwede tamong abalo, ne? King katamong ebanghelyo ngeni, tungkol king biye anananga at king kapupusana ning yato. Atlong bage. Muna, definitely, the world will come to an end. Muri na sabihan, sigurado ita, mapupos siya ing sangkatauhan. Mapupos siya ing sangkatauhan. Therefore, kailangan, ganaganay tamo, pisbisaw-saw tamo, bang matna, yat na ding isip at puso tamo, kingapong Ginoo. Ano po? Ing ganaganang lelanganing nga pong Ginoo, balang metong ating yang papil lagagampanan, king eternal plan ning nga pong Ginoo. Balang metong kareng lelanganan ning nga pong Ginoo, ating yang papil, para ketang halananggam plano ning nga pong Ginoo. Anya agkata ning Santa Iglesia, nalawentala ring bage-bage as they really are. Mga santing ileranganan ng apong Ginoo, pero tandaanan tamo, everything is passing. Anyay ka dapat makokontento king what is beautiful keti king yato. Tandaanan mo, gawa na nga ning mga santing ng apong Ginoo yan. But all those are passing. Tandaanan mo ita. Anya, the world would end. That's the first thing we have to learn. Pangadwa, Minsan Aldo, magbalik yung nga pong Ginoo pasibayo. Bang kanita, agkata nakatamong ibalik, king tunetang bale, king tunetang pibale-bale, kaya beda ding santo at santa karin banwa. Datang yang pasibayo. At iti, of course, kita sinabi ko na din, king kawakasana ning panahon. Anyasat ing panahon, amiya biye katamo, makuya jamo. Makuya jamo ing pamikatagon na pigat, bingyan na kay katamo ning nga pong Ginoo. That's why, ala tamo pong control. Kaya tang oras ay ta. We do not control time.
because time passes by. You don't control time. You cannot stop time. Ing oras, tuloy, yamo. Eya, tutok ng parakeka. Anya nga, time is short. Anya nga, pag nakikatamo ng ginutamong Yesukristo, na imbiyata mo, ating niyang saysay at kabaldugan, ating niyang parasan, ating niyang kabaldugan, purpose and meaning. Ne? Purpose and meaning. Yes, they can help, but it is not the world, society, loved ones, or even ourselves will determine what meaning our lives have and the course of life we ought to follow. Buri na sabihan, aliwa inyato'y mandikta, aliwa ing lipunan ni magdikta, alwaring kaluguran tamo, at even inke katang sarili, ing magdikta nung nanuyitang kabalduga na nimbiyeng ay ta. Ne? At itang ebye apig kalubdake ka, yamu ing makapagdesisyon, yamu ing ating plano, keka. You have a mission and purpose, o bat atyo kaketi. Ne? Ating sangkan, o bat atyo kaketi king yato. At itayong dinicide na ning apong Gino para keka. At aliwa, ing mundo, ing lipunan, ding pamilya mo, kaluguran mo, o even yourself. It is Him. That's why in our journey, kailangan tayong adiskubri itang parasan mo, itang kabalduga na ning biye. That's why we have to search for the meaning of our life, of what God wants us to be. Nung nanoy itang plano na ning apong Gino, kekatamo. Ne? Kekatamo. But definitely, metong yamo naman ng plano nga ita, isto ikwataya, it's for our happiness. It's for our own good. Ne? Anya nga, ingapong Gino, He is the one who decides the good path, and He will take those who have walked in it. Detang tinuntun ketang mahayap adalan, mahayap at ustong dalan, na ila mo detang agabayana, papunta king kayaryana ning apong Gino. Anya nga, detang tawong tinuntun ketang kasumangi dadalan, taliwas, ketang tuturunan ning apong Gino, I'm sorry. Ala ka ketang pibale-bale mo. Yan. Anya, in our journey, we decide. Uta mo yung partita mo ka rin, mamili ta mo. Adwala rin nuho ka rin ka sumulong. Dalaning Gino, o dalaning kawalan. Road to life, or road to death. Karinya mo po itang, but definitely, itang plano na ning apong Gino keka, at dapat mong pakibaluan, papuntaya yan, king road to life. Third and final thing, nanuya talaga, ing dalan papunta banwa, what is our way to heaven? Ala nang aliwa, nune ing way of love. Way of love. Anya sa sasabihan na nga pong ginuking Ebanghelyo yan ninumang liligtas na yung biyena, abating nga na, ing ninumang mibating kimbiyena, aligtas ing ninumang magkapilit miligtas kimbiyena, abating na iti. Dapat ing ninuman ing mibating kimbiyena, aligtas King English, whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses it will save it. Istong lulugod ka, may isipan sarili mo. You always give and share your life
to your loved one or to what you love. Is it a matter of isipan mo na ano itang makakayap keka? It's always the other that matters to you. Itang luluguran mo. Anya, up to the point of kakalingwan me, itang sarili mong tula para mo ketang kaluguran. Kawangi sa mo ni lugod na ning pengari, karing kayang anak. Na isubo na niya ning pengari, ibiene paking kayang anak. Pag makeup na nemo, panyali na niyang gamit ning kayang anak. Makanitaya po italugod. It's self-giving. It's selfless. And that is the real meaning of love. Giving. Giving yourself. At itingaw sa dang Christ charity. Meto nga virtud. At tinggap tamo, inyang mabinyag tamo. Kailangan tamong kumabye, kawangis na ning apong Ginoo. Naminta tamo keni, bang sumuyo, ban suywan. To serve and not to be served. And that is love. Service is love. Service is thinking other people more than yourself. No? Imbiemo para king luluguran mo. Ngayon pong pagmasusyantaya ing kapestana San Martin of Tours, Saint Martin of Tours, bali po Saint Martin of Tours is a representation of the third point. O dining atlong bagay nga rin. Saint Martin of Tours po, metong niya pong, metong din pong pengari na pagano la. Buri sabihan, alalang Diyos. Pagano. They're pagans. Ngayon Saint Martin of Tours, yung anak-anak niya, Bisaya maging Kristiyano. So, mintaya kay Pisamban para matrain niya bilang Kristiyano. Austa ka rin catechumen. Dito pong catechumen, ila po retang sa sadyada para mabinyag lang Kristiyano. But they are not yet baptized. Wala mo titang candidate for baptism. Istong candidate ka kimbinyag, you are a catechumen. So, Saint Martin of Tours, lidob yung catechumen. Da balo rin pengari da. Anyami wala rin pengari na. King kamuha ng tatang na, peparob niya king army. At nilob niya mang king army. May ganyan pong sundalo, Saint Martin of Tours. One time, karetang assignment na, at inyang hikit, magpalimos, at tsuking dalan, alayang saplot. Oo. Sakitan niya, makalunos siya. At siyempre, magyelo, marimla. So yung gawa ng Saint Martin of Tours, ginisinay itang malana, gawa na nga dua, itang cloak, itang balabal na. Itang kapit na, siyempre kayaya, at itang kapit na, binyene, kening beggar, kening pobre, kening maluka, kening magkakasakit. At many na piya minsan ni Saint Martin. Many na piya ikit ning hapong Ginoo ka rin banwa. And what is so remarkable, ing susulod na ning hapong Ginoo, itang kapit ng balabal, abing gena, Saint Martin ketang pulubi. Nga na ning hapong Ginoo, Martin, the catechumen, gave this to me. Anya kita muling oras sa ita, kagisig ng Saint Martin of Tours, at yun naking edad, kantaya pa mo pepa binyag dere-derecho. Anday ang may ganyang Kristiyano, may ganyang Katoliko, and of course, likwaning army. Nililub ya king seminaryo, big found yung group, abaptized no rin pengari na, maging Kristiyano la naman, hanggang maging niyang obispo, King Tours. And the rest is history. O yan yung sasabihan ko po, detang atlong paralan, sasabihan na ni nga pong Ginoo, that we will all end. Matetangan, ale? At itamongan, muntatangan, makikita mo king hapong Ginoo. Time is short. We all have our end. That's the first point.
Ating nga nang gana niya gana-gana. Just like our life. Ating nga mo namang, in time is short. That's why we need to find meaning and purpose of life. Kung tingikit ng Saint Martin of Tours, peninto na ng kabalduga ng Vienna, na yung misyon na kitiking yato. And then finally, the love. Pigpepakit na. Iya pinitang service na. Service, apepawagana, kareng tao. Service, apepakit na keng pisamban. Puro sabihan, ding tao, ding miyembro na ning pisamban. At itong mangailangan at maranop kingapong Ginoo. You see, so those are the three things that we have to learn. King kaya katamang ebanghelyo, ang mayayakit matingkad, king megimbiyen ning kaya katamong patro, santong pagmasosyan ngeni, is Saint Martin of Tours. At lumbagay ulitan ko, that the world will end, our life would end. Second, we need to find our meaning and purpose in life. And finally, in talagang dalan papunta, banwa, yapining dalan ning lugod o pamagserbisyo. Lugod, kakalingwan ng sarili, at yuna ing halwa. Whoever loses his life for my sake will save it. Whoever preserves his life will lose it. Amen. Kapatading Diyos, balo ng sablatang pamangailangan at sa salubungano ring tapat magdulap kaya. Idala talang ini ring kaya doanan ta kaya at ding kaya doanan ding sablang kapatad tamo. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ulitan taya. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka ring manimuna king Santa Iglesia. Era sana sa sawan paga nakakaring tao. Ing busal ning sablang makapagmulalang bagay kete king yato. Ing maulagang dili ya ing kapanayan dang sukat pagsadyan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para ka ring pamuntok ding bansa. King sigasig dang makatuklas karing bayong beluan. Era sa dirinan sa gabal, ing pamanoklas king karela, miglalang. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para karing daralan kasakitan, di nga lang obra, may balo at alang tuknangan. Era sa kakalingwan, king mas malagwareng atagpuan ning tunerang Panginuan king panalangin, kesa karing dakal ang mga biyasa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Para kaya katangan, ganakanta sana kinging kayaryaning Diyos, at tinayo karing puso ring tapat tatanggap kaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ngeni po aduan tamoy sarilitang kapagnasan. Ipaparati kaya sanang makasadya para king panahon ning anak ning tao. Emo kaya sa paboren binang magagayuma, karing pibandyan ning yato, ban kalingwan miya. Itihaduan making kapamilata na muring Kristong ginumi. Amen. Orientaya.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya harapanin Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang panuwanan mula rete ngayon inayayampang mi, kaniting piyesta ng San Martin, manano na sanang iting Eucharistia, so pa na kami king tula at king kalungkutan. Itihaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuma natili ke kayo, At kaya ka tiyat antimurin, na yoring puso yo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayo ing ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati. At numan karinoy pa, Diyos kingalanangga at lubos mayupaya. Pagkalubme ki Santa Iglesia iting piyestang parangal kang San Martin de Tours. Agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye, tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral. At mabiye mo yung kayang pamanganlong bilang pakibat ka rin kayang panalangin. Ulinita kang beri sa Blancoro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makyabel antok ng babiya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tas katasan, nuan niya'y daratang, king lagyo, ning Ginoo. Nuan niya'y daratang, king lagyo, ning Ginoo. Hosana, Hosana, king ka, katas-katasan. Nuan niya'y daratang, king lagyo ning Ginoo. Nuan niya'y daratang, king lagyo ning Ginoo. Tunay kapin banaloy pay, kay panibatanis sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa areting hayin, king Espiritu umuban para kay kami, maliyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayo yami dahon ko sang loob kim pamaylas at kamatayan, kinuha ng tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiin ka na kong katawan, ami dahon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuha ng kalis. Pasibayong pepasalamat keka. At binyan ng kalis ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ing kanakong daya. Ing daya ng bayo at alanang gantipan. Amibubo para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Ban keta mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ea i Cristo datang ya paking kawakasan ning panahon. Datang ya paking kawakasan ning panahon. Datang
pa king kawakasa ning panahon. Inyang inigaganakan mi oigpaing kamatayan at pamanyubli na mebi aning anak mo, darahon mi akeka iting tinapen imbye, ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatang keka, impepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo, banso mo yu keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, ki kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me hoy pa Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yakilugod, kambe ng Francisco, akaya kaming Papa, ati Florentino, akaya kaming Obispo, ating sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang sublimye, ading sablang meyang unabie. Tanggapan mo sana kay maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye ananangga. Ban kaya ben ang Maria, ing Birhen induning Diyos, kaya ben na San Jose, kayang esposo, kaya ben ring apostol at isablang santo, lalo na San Martin de Tours, at inupat imalmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purihan dakat paligayan kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatana, kambena at kaya, o Diyos pang mayupayang tuto, kagumning banala Espiritu, pupurianda ka at parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na, kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasahupaning kaya kang pakalulu, parati kaya mikabos king kasalanan, at maligtas kisablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yeso Kristong, kaya kaming talapangabos. Arian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman,
King Alananga. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, e mo sa babalikdan ning kaya kaming kasalanan, nunalawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at umayapan may ang pambilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat mag-ari, manggaman, king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginumanatili, sana kapilan man ke kayo. At keka antimurin. Ipakita mo pong hinimi kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po ke kongan. Kapayapan. Please be with you po. Please be with you po. Kodero ning Diyos, ikang milalako, king kasalanan ning yatu. Pakaluluan mo kami. Kodero ning Diyos, ikang milalako, king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kodero ning Diyos, ikang milalako, king kasalanan ni yatu. Biemo ke kami, ing kapayapan, Biemuing kapayapan, biemu ke kami, ing kapayapan, biemuing kapayapaan. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuwan la ring mayayawos king apuna ning kordero. Ginu ego matampang tanggap keka, dapat ikyas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Dapat ning espiritual apame kinabang, O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli ng yening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeko man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka balamo wari, at tsuka ka rin, at pakisan metong king lubusan, ing sarili ko keka, emusanay paintulot ka pinanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pepasiknangan mo kami kaniting sakramento ning pamisan metong. Sopan mo king tupad, king kaburian mo, king sablang dapat mi. Nung makananong isan Martin, binye ng lubusan ing keyang sarili, king pamanyuyu keka. Makapagsaya kami naman sana, anting inampun mong anak. Itiadwan making kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Panalangin para king pamamindisyon, karing magdebosyon. Ing ginuman at iliya kayo, At keka ang timurin. manalangin tamo. O malugod hapong mamakalulo, pisyag mo kambening banal a krus, ing alang kupas alugod mo, king balen na iniwi mo. Pakiramdaman niyo po, ding panigapo at panalangin, ding balang, metong kay kami. Ding magmasusi, king aldo ning karelang kebaytan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe, king aliwa lugar, ding magbar o board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po, ing kayadwanan lalapit, ding maniga po kaya kayo, at tanggapandang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alub, ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman po ding imahen, rosaryo, kandila, larua karelang darala, mansesen, ing lugod da kaya kayo. Kapamilatan iting bendisyon na iti, aga nakada sana, ing pangako da kimbinyag, na ikamu kabod, ing karerang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. apong mama kalulo, Pakaluluwan mo kami. at bendisyonan na kayo ni Diyos, amayupayang tuto, ingib pa ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daon ne, mena kayo king kapayapan. Salamat, King Dios. Magrasya at Diyos bengi po kay kongan.